Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location of a coffee bad junction. For number ne boasio, na one casa fre, na obi another one, na me moving casa me frama, one casa fre, abati. Abrante bi ehia ne kwanhyewo a te se nipa wo gini die pa ana sabre wo piepia ne tiko amana ato na nanom ewo ensedo na according to reporter Yesaka video eka ho Abrante lidi ede Abubakar Hassan na Nigeria mamu en wote Yobe State ho en te se wote ye adwuma na enche bia na adwuma wonya ye no omo man no offer bi se ye apartment yi womo man dan apartment no atre mu neja na djuma bomu no etimi abon ho modern ewo mu na apartment no de man na say japade bia bi ewo mu bi already fully finished that onya say the former place now what no wode nyama be fi ho ade akoma te say nti no nam so e ka say ne nyama e wo no wode cheche wode cheche nti na say wo kra ofa we koma nti Abrante a ofa ne djuma mu say won de onye ne boafo ne housekeeper ana ne gate man a onwa no say nyama no ka o distribute no onu na sabe mi no e ka say Abrante we etimi ekunu asasie no ewo eye ne fie a adwuma edema no efie no echi atase bim no 6 months pepepe a okotra fie no emu atase amanfo adwemu a wo mo entiase na video emu orem emu oja bani nia mu no ba ko hwe sisi anu Abrante asabe wedi ewu ya beku obi ba obi nia obi anka wo hyehye ne breye na enche enko obeware na ono nso abo ne busia na se wetime kure fie atase for asas me nia ne se ni ebre no biem so asabon krono na atase wache no ninti ana wetimi etusa anomowe na ya ansa ne makohwe video no meka mo se tumi ko bi so ya sebo ye chidom e ma ye de adwumede ebremo ocha de herbal center o mo se fa nka boyi ensomo ya we bi also enfa se na ya reno esifate evidodo edi oni pedremo ne se na edum nya akoduro se ne te bi abomode na phone numbers na egu ase won na from wo from wi so bo mechi akwan ewo eye dansuman ene eye tamale northern region so e bi obebremo bia no wo de abai ene eye no bi na be so yera ma wo so nya komite etimi abo bra no akonkai na bi so fo maka na se wi no ye we video yi emrese ya ba enchemo bo mu echire no me de be so zaka iya nuna muna no it's well no zaka iya ka nuna muna inda mai gidan ne yake to mu je ka nuna muna kar ku kace Yana mai gidan yake. Cikin nan. A cikin nan. Ni ya saba dini ma. A cikin nan yake. Wani shi. Dan wani to ka juya ka kalla. Kana ji na? Na ji ba. Kana ji na? Na ji. Waya tashi a nan kasa nan? Ni ne. Kadai? Ne kadai? Misali kamar karfe nan? Misalin karfe 11. 11 na adai. Garin Alhamis. Daga nan sai da ya faru? Daga nan bayan na sa shi kenan na yi wanka sai na fita. A gidan ka yi wankan? Ka rufe shi da mene? Ka rufe shi da kowa. Ba riga cikin sa? Kawai wandan da yake kwance da shi. Me ya maka? Oh, abin da za a yi? Abin da za a yi? Za ka iya ka bude muna ka nuna muna? Yanzu? Za ka iya ka bude? Zan bude da ce. Yanzu baka ci amana ba? Amanan Allah ya riga ya kama ka ko?
ya dauke ka tamfar aboki dan uwa kuma ga abin da ka aikata masa Yebusafo na esa branti a handcuff egu ne nse yi wono ana ese odi ewu yi at esa police for setimi aso no madi ne ni na so madi ne chiama wakwakyere bebi a osie ye Abubakar yi ne ni mu no ewo na ni nua mu ni aba a ye ni nua pani Mariam Salihu wono na esa asem no ahye ne pa de zera oni mu ensem bebre na wokyere ni nua no kotena fie ne emunusam dikakan no endu 6 months bonus 6 months no and wura na another say ya dia ni nua no frɛ no bosumi atwam no ka kyerɛ ne sɛ wode nyama bi ama abrante so on family na ye ne formal room no sofa na couch na otena mu ewo mu no de ebre no te sɛ ni nua ne gie mu agye ne fel so na te sɛ okay o hwe nim sɛ abrante yi a yakore no video ni maba no wode bebre no wode ba ye no ante ena ni nua no sa friend biem di wawu no o friend biem ka kyerɛ ne sɛ abrante we ewiewia no wonyame bi a te sɛ wakyɛ no so ewiewia ntiama abrante ni buafu ena ne nua no bogina so tunu fo sɛ be a ene wontwe no wonfi no because obi a o fa na boa no na o kra wo kyɛ na de asaka na so wonfo ade komo bi na nti wo gina so ewia wa ene te sɛ twe wonfi no wona sɛ wonso tinya wasomdwe ne bo bra wose enu echi na this one tin bra no enkede ma ene abeto just say wotumi eku eye ne brother na wakosie no wonsie no echi atese wa ma no kwa ma na ande ne ni ewo eye adwuma fofo a wenya ene akwambie bebre adwuma yi ade apreno na wode ne nsem no eto just say this house was given to him at Red Bricks had everything intact, so he had to dispose of his property where he lived before moving into the apartment. 3 weeks ago, my brother told me that he, Abba, went to his house and stole his speaker and his clothes. He asked if I remembered one of the clothes I bought for him, and I said yes. Then he replied that the boy had stolen it and some other items. Just say, and then the now what was it by 10 a.m. They called again that they had not seen him. Immediately, I picked my car key and drove straight to his office, where I picked somebody who followed me to the house. On reaching his house, we found a blood splashed on the wall. There was also blood stains on the ground. They tried to wash it off, but the stains was visible. There were traces that they had swept it with broom. At the backyard, we also found stains on the grass. I jumped over the fence because there was no key and opened the door and searched for him. I just said, "Enone ensema ni nua no edituja enone di eya police for no hwehwe mu no enima wo mo de ekochi abrante na sabre wo matimi ko ema na di enima ko tutu bebi a wo mo se wo sie mu no a sabre wo matimi enya abrante Abubakar no emu a wo mo de akoni tafo asem we de kai me mpanimfo bebu a wo baja edema ese ke fanye futu ma ya brapo se suro nipa suro de obenwo eni nipa ni too much bi wa nipa ya na monto bi timi twi nipa bi obi a woni obi anu atwe na pata won den yeso yonko bi so mia na yeso otaro wo se so no o twere ntwe bibi am woni mu wo fomu na akoka nsa nipa no onim se wa ya papa bi penti na se obese bibia pagya no soro som no manenya wonyame a de se de bia da wo be koto asore no etu ofumu kakra bi na akoka na nimpe na te se wa koyo grateful person na se wa ka na nimpe na se wo person won kire ne se esi a no kro no so na ndi ntiro obedwen anwa adwembo na nipa tima yesu pa nti wutu anama no ya hweye enye se no ntine mfo bi ese wo bo na se onye obi ado because there are people who are in this world that genuinely no wo mo hia nipa se wo mebo mo na so bebre na so say asem no ababon na befra say ebi ma bra boy ebi ma dwen amatensi akrapo no wo mo hia papa genuinely krapo no unwo mpo na wo de adumo na mpo kwa no wo de du mo kwa mpa na wo twenchen na se wo say se wo suro se enko we chi krapo no adane eye ababon ni bi na so de ngase ana odi bedi wo krapo e wa bra mo twa nkwa so e de mo na eno na ma asem we aye arawo ba ni nyam na police for set me akabrante tenana abetwa
a it was a for shame him say atantene ebe adwuma na say wo mo etimi e de abrate gina na di say na kwan no esifate na do say ni ni echi nkampo munya no ntimi exam man ba at least emrane ni di sa kwan no so ebe bo mo ya odi a wo mudi nkampo no ye justice na wonya no ajojo ya odi no kresa say e de ara wo de sesamansan ko mo bia ebe ubi na nti ebusafo aha e na de ensem ne esi wo hwe eti mu nsem no kakra ben e na wo de be ebata wo de wo bia no fa comment section of us to me na bia no share video way on all the social media platforms. Follow Too Much GH on Instagram, Twitter, so at Too Much GH _ Facebook, Too Much GH. No more we saw any day. Me didn't say no AC.